kanichintangaza Yesu mujuni wija kuchunguliwe na nyabasisi akehayo okufahamu sharaba nyowe niwe turuja mu bibi byensi akaturaganisa kuyazowishe uturondere myanya yo kutulamu owishemwe otalemwa urugendo amisho ogahanjiro mujuni wenka kanichintangaza Yesu mujuni wija kuchunguliwe na nyabasisi akehayo okufahamu sharaba nyowe niwe turuja mu bibi byensi akaturaganisa kuyazowishe uturondere myanya yo kutulamu owishemwe otalemwa urugendo amisho ogahanjiro mujuni wenka Murebe kandi mwijuke ukukunda ku Yesu yatukunziye ayibambe Yesu nabakunda mwikirize mutunja amagara masya Murebe kandi mwijuke ukukunda ku Yesu yatukunziye ayibambe Yesu nabakunda mwikirize mutunja amagara masya Yesu akashobororera abantu benji komunseji atinaho kutomutwe ahakuba abantu kukunda ebyensi bakehuze byo muhanda gw'amagara akekolere bibi by'abantu bona bamuchwera amachwante bamuchumita yayehayo okufahamu sharaba nyowe niwe turuja mu bibi byensi Murebe kandi mwijuke ukukunda ku Yesu yatukunziye ayibambe Yesu nabakunda mwikirize mutunja amagara masya Murebe kandi mwijuke ukukunda ku Yesu yatukunziye ayibambe Yesu nabakunda mwikirize mutunja amagara masya Murebe kandi mwijuke ukukunda ku Yesu yatukunziye ayibambe Yesu nabakunda mwikirize mutunja amagara masya Murebe kandi mwijuke ukukunda ku Yesu yatukunziye ayibambe Yesu nabakunda mwikirize mutunja amagara masya Yesu akashobororera abantu benji komunseji atinaho kutomutwe ahakuba abantu kukunda ebyensi bakehuze byo muhanda gw'amagara akekolere bibi by'abantu bona bamuchwera amachwante bamuchumita yayehayo okufahamu sharaba nyowe niwe turuja mu bibi byensi Murebe kandi mwijuke ukukunda ku Yesu yatukunziye